It's me, the pussy, the rap, Christine Theron. Karbiang long kelang mepi, karbiang long autonomous council pu irsi, sengkan troksi kebrapo nang flengsi, binitalon ponseng we arong kajipi, binitalon ponseng we arong kajipi. Wasik engkoi rakatom, paro kresil kebrapo kebrahinia nia sengkan, karbiang long autonomous council pu pangdak ponlu. 1951 aningkan karbiang longa district long si 1952 aningkan vosik engkoi rakyat tomarni kele tuma district council suanamu chok lim pencari calon aja kong long lo ru samson sing ti sar sing teron lang kung habe khor sing terang pencing lo alang litung karbia pan kacing hon long rilong pada pan kacing hon an parta kaya muhuda pan kemat hati kang teka jok si pini karbia kaya mana peng celong lo ili tuman long ri celong lo karbiang long ahem tu ne kikim piti kang apot alang litu mapana uwe ta chiki mo verji uwe ta chiki mo verji karbiang long kelang mepi karbiang long autonomous council pu irsi sengkan troksi kebrapo nang flengsi binitalon ponseng we arong kajipi binitalon ponseng we arong kajipi. 1952 pen non ansi ema mendo an man ke do kor sing terang man ke do ni hang rong par man ke do satra sing teron man ke do chana sing teron man ke do thone ram rong pi man ke do joy sing terloy man ke do kor sing be man ke do beda singing leng man ke do brand singing ti man ke do kor singing ti man ke do mol singing ti man ke do doktor jan to rong pi man ke do jason be man ke do majari han se man ke do sum rong ha man ke do joy rameng leng man ke do doktor turi ram rong hang Ake hai do wana panta Kadon pajelo nang le tumapan Karbiang long autonomous council Ansu se pacet hang nang Ansu se ajapong padolo nang Yeah Karbiang long kelang mepi Karbiang long autonomous council pu irsi Sengkan troksi kebrapo nang flengsi Binitalon ponseng we arong kajipi Binitalon ponseng we arong kajipi. Yeah, platinum jubilee, karbiang long pride, culture, unity, honor by our side. 75 years of service, strong and free. Respect to every tribe, KAC legacy. Karbiang long kelang mepi, karbiang long autonomous council.